Svaki pregib nežno obrisati, laganim potapkavanjem, vodeći računa da se uvek potapkava prvo gornji deo, a zatim zadnji deo bebe. Bebu lepo prebrisati, svaki deo bebe i lagano staviti pelene za jednokratnu upotrebu. Pošto je predeo pelenska regija, znači predeo oko guze i genitalije dosta osetljivo područje, potrebno ga je u tankom sloju zaštititi mazanjem kreme koja je namenjena za zaštitu pelenske regije, tako što mažemo pregibe, sprečavamo prosto povredu kože i sprečavamo da nastane najčešće oštećenje bebine kože, a to je ojed. Šetnje zimi mogu da budu vrlo prijatne. U određenim situacijama ne treba iznositi bebu, odnosno dete, napolje. Kad je košava, kad je magla, kad duva jak vetar, kad je -10, to su situacije kad ne iznosimo bebu na. Svaka druga situacija je pogodna za šetnju. Prvi dan ide 5 minuta na terasi, obučenu kao za šetnju. Sledeći dan je 10 minuta, treći dan je 20, četvrti dan 40, a kad je 40 minuta, onda već može u kolica pa u šetnju. Za negu zimi lica stavlja se jedna masnija krema, kao i ruku. Dolaskom proleća šetnje sa bebom su izuzetno važne. Bebinu kožu ne treba da vidi sunce. A štitimo je tako što oblačimo dugačke rukave i štitimo je oblačeći. Do 6 meseci ne stavljamo zaštitni faktor na bebinu kožu. Tek posle 6 meseci može da se proba sa mazanjem zaštitnim faktorom otkrivenih delova kože, tako što ćemo prvi put kad mažemo namazati na podlakticu, sačekati 24 sata da vidimo kako koža reaguje. Dobro je znati da zaštita kože je jako važna, pogotovo u prvim 6 meseci i kasnije, samo što se na različite načine štiti.